Rongkhang MEC constituency arlo along kidamtang aruni phai Chrisir Kebani Mondol BJP asai hemalong Rongkhang arat thur pakpen Mohon Ingtia Phansi Rongkhang arat aparman BJP asong ticket pipon vek nangji pusi rada tumpen ke hangpon Rongkhang MEC constituency arlo Satgaon Mondol BJP asai hemalong kidamtang aruni phai Chrisir Kebani Mohon Ingtia Phansi BJP asong atiket pivek nangji pusi rat thur pakpen ke hang padoponlo Labang so tiket ke hang ponalong Rongkhang constituency arlota Mohon Ingtia Phansi BJP asong tiket Rongkhang arat aparman aphan pivek nang pupusi ke hang padoponlo Tangte non kiligapor nang te bokhet ahut ko madabang thua Phansi rada tumpen tiket ki pipon nang jipu ke hang ponlo Labang so puthak so arlo tumpen ka chingrum ahut ka ningje ponalam thele arju pon sinang Ili tumje tenggalang fotasi wa lapen ke wang ati kan ke la putilo je pai Rongkhang pen non ke wang ji election na puthak ajo ini simili tengke wang lo si lili ke la bang lili ning ka mat hapon lapen lili tuma group katu ka betum anta lili ning ka mat hapon la bang ke Rongkhang pan mama telang tek lapen ka ata ka ong muk ka phat lapen ma lama ka cari tek mama ka mat tek Tapi martum hanon lapene kidu ke la katum hanon kisun kidu katum hanon ke lang the ka cari the ka Phansi nili majok tame tiket cewan theklu pula te nili alang wi Phansi nili lapen CA nili tunke la mohon chifande nang litunta tiket pino nili tunke lahan tiket ti pulote kerenga warsa muni tunlong ko sarkisa kusumanta kata hainang ko Rongkhang constituency arlopen bangke babang pusi tiket ke hang donamen klang ponlo bontami Rongkhang ara datumpen ke hang ponke Rongkhang along rialo amahang ke thek vek lapen nang ke thek ding vek abang pusi nangji putpen pinangan ara datumpen setami asyang tong chepado ponlo Lasikar biang Autonomous Council CEM Dr Tuliram Rongkhang MP Horen Singh Be Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma aphan rada tumpen kachuningri padoponlo আপোনালোকৰ জৰিয়তে দুই এখাৰ কওক 5 নং ৰংখাং মণ্ডল কমিটি অন্তৰ্গত 31টা লোকেল কমিটি লগত 8টা মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তা সকলো একত্ৰিত হয় আমি যুক্তি কৰিলো যে আমাৰ উপযুক্ত ব্যক্তি আমাৰ লোকেলৰ ৰংখাঙৰ ভিতৰত কেণ্ডিডেট আমক লাগিব আহা কাউন্সিল নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এতিয়া আমি টঙালি বান্ধিছো যতে বাহিৰৰ পৰা যদি আনে আমি ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ আমি মানে বাধ্যতা হম বুলি আমি সিদ্ধান্ত ললো BJP asong along donrap chipochero abangphu aphanki ticket chipi ponongli bangphu inudalong pen arpu isi anchoji lasila dak Rongkhang ke Mohon Ingti pen akapre kaphanki rat pen amasi kroi thek thelopusi rat thur pak pen asyang tong chepado ponsi Mohon Ingti zindabad pu ase ke the pen sitami ke hang padoponlo তাৰিখে কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদৰ যি নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে এই নিৰ্বাচনত আমাৰ স্থানীয় ৰংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত গোট খাইছো আৰু ইয়াতে মুঠ 31টা বুথ কমিটি সভাপতি সম্পাদক মহিলা মোৰ্চাৰ সভাপতি সম্পাদক লগতে আমাৰ গুটেই কিটা Dongkam Mukam pen Wiki Be Karbi Anglong Live